Hapana, kulikuwa watu wanapita na migolo. Mama watu wanaisha nani? Hatuka watu wanaisha hapa kabisa. Wanaisha kuporo. Ona ngisi budongo na shuka. Ona kilima ya kuporo na shuka watu. Ndio. 100 metre yote na mwangika watu. Watu wanaisha kule. Bana kwa sababu ya kufa. Ona budongo na mwangika 100 metre yote na mwangika kabisa. Watu wanaisha pale. Kulikuwa watu. Ona paka nafunika na bato. Sawa utanisukumia wewe. Wewe ndio unakuwa president. Watu wanaisha huku poro kabisa. Kotea misengmana pale. Watu wanaisha huku. Na kilime ngana katika tu. Mama, sio kama kwa tamu alikufa pale. Mungu atusaidie. Na hivyo kuverify sasa kama kuko alikufa pale. Ifo verification kabisa. Sai kabisa kilime na mwangika yote. Yesu wewe. Pale sasa pale ukipoteza ndio pressure hizo. Ingine ngana shuka tu mokini. Ona ingine ile. Sogeza hapa. Sogeza tu. Ingine shuka tu. Bora ukopea verifito ikale. Mama ikala mama. Mama ikala mama. Yesu. Filme tu pa. Kwa kungoma ya vita sasa. Wale nafungana hapa sai. Na hakuna gari napita na yote barabara nafungana. Kudro nafungana ya kutoka kuporo mpaka kubisingimana kabisa inafungana. Yesu wewe. Panisha yulu. Filme na watu. Wane. Panisha kule yulu. Mokili ngana shuka mokili filme kule. Filme kule watu wanaisha huko mama. Mungu asaidie tu kushukua mwatafunikiwa na ile vumbi. Na barabara nafungiwa, hakuna gari ya kupita. Hakuna gari ya kupita. Nyangula pandisha, sogeza tena kule, angalia mafilmasio kule. Yesu wewe. Mama hii. Barabara kilima hii. Hii barabara itasemaka hako hii. Watu wanaishi huko. Mungu asaidie tu kushukua mwalikufa ta.